noma isimo simanzozo Jozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo Ngikubingelele ngiphinde ngomkele mbukeli kuphi nakuphi lapha kufika khona lo mbukiso wakho wesimanzonzo sekulethela indaba ke efika ngaso ke isikhathi isaqhubeka ke impi yakhe lapha ke uphakela umthakathi ke umfokandabandaba kanye naye ke lapha ke uphungalenja njengoba ke uphungalenja kuleya video ke embize umfana ke omncane washo ukuthi ngima kungabe kubalwa ke insizwa engabalwa ke yena lapha ke uphakela umthakathi awuyizwele ke nangu ke yena ke uphungalenja esho uphakela umthakathi ethi ke umfana ke osemncane amagwala mina phungalenja phumela lobala ane phakela umthakathi aneneme ngentombi yodwa mina ngamagwala nina nesaba uphumela lobala abafazi yamzukulu kaXhaputhovi ngiyakuzwa ukuthi samagwala ngikuzwa kahle ngiphikisi lapho ngoba vele uqinisele kodwa ke manje my problem ila Mobe insizwa kusasa ungambizi lo ukuthi uphakela umthakathi nangi lo ipendayo ungambizi loyo you understand wohlukanisa kahle insizwa nabafana abaphaphayo lokhu uphakela umthakathi nje ungambizi wow mzukulu kaXhaputhovi ngikholelwa ukuthi nginsizwa ebambe iqhaza ey'ntweni zakwaZulu ngikholelwa kuloko kodwa uma ukuthi ngidumile phesha hayi ngiyabonga mkhaya wami enye into engiyihloniphayo ngawo ukuthi ayikho inhlamvu oyikhiphile kodwa benginesifiso bengiyitshela nje ukuthi mhlawumbe abantu becela ukuthi ake ngiyobuka ividiyo yakho bengiyitshela ukuthi ngizofica lapho ukuthi khona uzongigqoma ngeqolo phansi ayikho into bengingayijabulela njengaleyo kodwa ngoba ukushoyo ngomkhaya ayikho okushoyo konke okunye ngiyakuzwa ngiyakuhlonipha umbono wakho nawe loyo kuleli ke lokuthi bonke abantu bakholelwa entweni eyodwa sekuyoba yimi ngedwa cha yimi ngedwa mkhaya inkosi khona okwandabandaba uphakela umthakathi yimi ngedwa yabo khona lokho okunye-ke kuzwile lokho kuhambe kubhetshezela okuzenza utamatisi lokho kumfana lokho kuzenza utamatisi lokho kunamasende anganga wempongo kodwa kuzenza ngathi kuyintombazana ngikuzwile nakho kuphawula nje angazi ukuthi ngiyiphendula ngiyithini leyanto leyana ngoba uyibulawela indlala lokhuyana kufanele ngabe kuhamba nje lokhu kuqhubeka kuhambe kudla nje iy'tambu lapho emcimbini yesangoma yabona kodwa lokho umfana okulula nje uyabona lokho okulula angazi ukuthi uma ngikuphendula ngathini ngoba abantu besifazane angibaphenduli ngenxa yokubahlonipha angibaphenduli manje angazi khona ngizokuphendula ngithini ubhizi kukhande i-reserve bank yamasende laphana ulibala nje ukuzenza intombazana kungumfana he mani hambe oshela iy'ntombi wena ayisonde ikaba ibambe ikhona